Nakajingmi ki kenrom kenram habaya day bagajing don jongki nongshong shnong gi bapersha yakajing sha penrong ya kashnong Thatman Ri West Jainti Hills District Shaka Ilaka Nartiang ka Jainti Hills Autonomous District Council JHADC haka arpulai treunai wing arja arpusau kala penlong ya kajing alang hapo ka office tray kam jongka ban sngap ya kasur ki pajba halor kani. Hakani kajing yalang laya don lang do executive member beripet ya ketanat political uba F Barret haringkat kajing don lang uba B Mulie deputy secretary ke JHADC kakong Ars Im Lead administrative officer JHADC kakong S Lingdo law officer ki Arliang Doloy jong ka ilaka Nartiang bat ilaka Nongjingi ki nong ilam karat namdong uwahet nong namdong E namdong B ki badon nakaliang ka bapersya ya ka jingkwa ka snong Thatman Ri nalor ki pajba ka snong Thatman Ri. Hakajing alang bapenya dauba F Bare executive member ukerte ka kasnong Thatman Ri uba well bare kumjo ki pajba kasnong kilapen sngo ya kajingkwa bandrung sya ka ilaka Nartiang dag bapensyong nong rem na ki kot kisla ki mauput bat ongru bahakajing alam lenti udoloi berem ubala klatno ubala pen I ya uput usam u ong yaki baka Thatman Ri kahap sya ka ilaka Nartiang. Hadirin itu jilayang ki jirum namun the summit ki kot isla office the inang liang chong Thatman Ri la ang pia kat kamala lai muput ka Thatman Ri to chispa hapo ilkan tiang ni ti daw mun ki pajba oro ki dia sang ti ki itu but the summit to office wo bichar ki kat kam itu ki potisam ka hadin wa ga office ko bichar ni ang kot isla the meta the rai ki wa ga Thatman Ri pa na duza loina tiang to loina tiang ti pa da tung ha chinong Thatman Ri hadin da tung ha chinong loina tiang Thatman Ri ta ujor man nang namdong man ongina wa bichar ke district council lagi kot kisla wa bichar ke district council lagi kot kisla nem lagi hiring kate to ITV bogan ni tan high court ta phag ni tan high court ka kama khana gi itu to high court am kaung phag ke district council ye bla no ga ka pul hiring Thatman Ri ta mun ko office la ite wan ta ko gi namdong on gina ila hiring anti kemlan ti lipat ji put kisam kita dapat tak. Mana mereka office open by jenis kiat kelan berendam nampang. Sebuah buan kita tahu ni kita nam Thatman Ri. Kita office ngasnya manusia kelas kelam ni namdong. Awak office mereka boleh apa? Pai bentuk kelam ini. Office dah ikut boleh ikut Thatman Ri. Wah hak apa sendiri tu wan lek kita hari ngat kamu pak kun. Hendrai kalau ke namdong wan kebaik cina kebaik tahun ni yang ni cerita sungkai. Ni bentai office. Dah TV work office one ni bentang ke bahamian one office ni bentang ini disuk sama tahu ini dengan namdong baik senang juga kang itu. Tilam dah tiga namdong wakat tu ia Thatman Ri catu mesti nak puas sepor mana tu baik senang biu keduanya tu waktu. Bila ikut office man pencak buram bi, tu tak rugi kita pencak buram ke namdong jaga office. Kamu dapat kan kun nanti one bicara kan, jaga terus saya tu tahu. Ini sana nak lihat yang ini teman kamu office. Jatuh ada orang kena ulai dia mesti jisen spot lain. Tahu gimu put dem tak gimu baik. Kamu orang ni namdong na dong buai haksa rencang. Kalau mu buai haksa rencang kita ada selama mu kontrol skill nang tinggi biya. Kita tak cispat tu kita terang. Mu buai hajan mungkin. Mana ada mu nutu mu buai wan setelah tilai buai mungkin. Kamu dah pilar dia pagi kamu mam. Lalu kau ikam tiada terus jisen. Mah jisen dia pergi terus. Wilayah pun, dia tu bicara, dia berai. Tapi waktu ulah hiring, dan waktu ulah hiring ulah kamlat dan gini. Dan yang office ngajar setengah tu bisa. Nakaliang karat namdong, wahet nong namdong E namdong B, kibadon nakaliang persya kilapen sngow ya kanong rem, bagi persya nak bapensong nong rem nakikot kislahi, kumjo kajingyat lenti nadu barem, kiong, baka Thatman Ri kahap sya ka ilaka nongjingi, kumbayahap lang maki. Kilakan thoru ya karukom trekam ka JHADC nalor ki officer dak baong bagi day tangki nyang ko ngu jongno re jongno dak baong ru baka JHADC kahap ban bakli lada jami ki jengkulma jengya snam hakabe day bat kanika kam lada ka rai bakla. Awaro gini isnam badap cedin inu saingkot iki inu rigamen iki inu pentok bubiang iki kini dak buah kwa persnya ini tekan kam te lele ngala kwa wong ini por sep wa emburom pigwa payaga distrik yang ini, lain mentah ini kam, kombi ini kicing kerum, ngau orang tu kombi dan ni, lada yang ke distrik ki, lain betul api, bicara belum api, klaim dapat bina ikut bislah, klaim dapat bina ekonong rim, klaim dapat bina ekohok kekenti, klaim tak naumi kicing usang, Ba naumi lagi sing kerum kita, umdak, umum ini.
Tekan kata ngabuk ke kerpat di burung ya. Ki wah tok pai dak office. Siapa pai di met. Soal bah pai di met dah suau lai gini ki. Khat menteri sik elaka nartiang pan ki. Kau dah keram ketika hari ni. Sekretari ki keram hujur komi. I bang fangla di layong ki. I lagi ki bro lai. Tamu ina tu kendau bejap ka thau ka phau ka tu long ka pening ka ting ka prau hamle kelumar. Ngabuk ini wati. Hamle kelumar. I dei lai tim khang lai ki bro. Tang ni minta wan tu ka thau tu unne ko kat kemudian tu unne ka ledu mencuai. Kini ngabu ini. Sudah winuan. Ko pelawan suah sudah komiti. Wong pi rakti. Dong orang pi rakti dah bo madan. Yo ipu ulang. Wa ka menteri, wa ka nam dong worok ku bisa. Pubuari il kanan sini. Hakikat tugan ni gijing senyau hanga cimet dari jing senyau jing mento yo nga cimet ini kebentah. Tengah ada ubrom ni kesenong tat menteri urok hobi kuman kamki. Pradok berasnam kamki payur para. Teh itu ayo gani kebentah ko ni kasi. Bat jing sa kumen la ko kru wa yo ya ka JSDC wa. Da sa stom yo ko bubut. Mo wa da to ibro ikam ko po JSDC yo ben bi kurek kamni bai bubut. Jan nduk tulok bigi nongkrek sorkar ban kata ai go ya ka kenda ko siap yang igam mile ham sa fer ite. Bat hupai no ya gani gijing jia khat menri. Yo hadu katte kit khia. Hau ga jing petip ce ile nin ulo gisti neuman. Mau ke pil kit khia yo katte mat yo kor men le dau kit khia mesti ngawi kam dili benta. Tengah sengau chua po je ni ka phangwa. Hebi to ai wa kini kam hagi benai berdep naga liang yang ke office da pa ke arut ke doloi wa ulai le reserve upen bai yo pot usam yang ke ilaka nong ji wana tiang I gam kinong chong chnong nga kam he chnong nam percha sero ye te jing pen bai pot la da to nga hadir de pen bai phi I kloi ulai chake chakawon gon ke ilaka bi ke chnong habi henrei tang item pudep min sekawi ke jingtho wa e che I wa pan yun wa ile ka that menri kwa go ulai chak il kana tiang flor ka ten ga liang yong ngam he snong ban liang gitu guyo thiuro de e gi ga juba henri hadu kan ni sa ga jingngo ga jingdom wa tang ka ga juba ka yong I go juba bi cha ka sonsil mti pure bi ka mong demo hadu kan inyo responi le burom jan ki officer mto kam gi bigi MDC gum em kerdan yo pai korek yo officer jan gudang start gudo pas gi dekri ile mem pure bi di kot mo ka respon koi I jubabi ko de pipuan no ai biga bo biga chpo chang chpo no biga ka chpo bin mo ke jubab khnang yo ti ile pan bi I de jubabi huntit kansan ni seruvi si thiong ko kopi je iwa ulapan man dorbar hasilong that man riha kar sanderik kini kam kini buro kujia mo kuyu pala dia ko besar ko chong ni sonsil wa uman kami hukum bosan sorom kan ke JSDC gua DM kita ki kupai khanda ko chok penek pensa khanda ko chok chong sup chong san mot ule di jam itu gum em pura putih bat kansan ka arab sanderik DM ke jingkul mar nam dong bat senda ni yang ko peman ar ko ni terik men por men free di kakak ni kia hawa kan holding lei asnam nam yo I kaki kan yin kia tu kan ni tengah dia buram chua po ji bi benta dedet I gini gijing tho itu di cha office re yo aku ala wa upai dia gini naga liang yong ka dis council the withdraw ye gini ka case dem file case dem gini ka kini ke jing ya kini pot kini sam da po ko but naga liang council the withdraw ko ya kini notification demi ni JSD number JSDC slide poll slide 33 slide 2014/20 date 7 October 2020 but naga liang yang ko da penmi ko ni ko order wa hakan ru dari buna ko asal marjar pau leu buram hai tu por bon man I or gibi jan mendarap de gibi to wan yuan kre wan kan yu de buram jan pi hapai di kita di fal yu mensuara moy oi di fal tu kelempat hoi to woni kis ko em kis duk kan ni wa kan nam dong I wa ka that man ri tel de pi ko api apil
ngasnya untuk ada nih apil bi kami ya awi gi bro apil de ko apil biang sekut kan ini ada orang kut demi de buram sama ada pi sama pure gitu mo kalau kan ni mentu rai bi yo antu pan bi majority kan menteri menteri pi to da pun bi bin suan kan menteri lagi senar tiang yiwu kit uba yiwu upa yakil dia awi aram mensum senam mesti mengwi hang am disi wi chong mesti wi do wi officer ye ki chin do wi ka khanda ba siap ko ne hita cerita yiwu pa iki yo thi that mari de buram mesti mengwi chong sa bi tai boy mi senam de este ki lakan artiang luar artiang tai khanda siap hiyong di tanto yo ki lakan artiang wa ir kan artiang ho bi chong ini ne karat nam dong chong ai tai mendehe mendasai wi penawi kuni gabe moy tengah de buram ya ke office hamcha ya lam bakla khamta mi officer hamcha ya lam bakla huwar ladangai phile tulop yo ai lemai phile tulop yo ai bakani han kan khani kan kerdo ko ada sosil mi tulop handre dangcha penbor ba hakiki tuan mo em kecim penbor ma sudah digini tengah mempercayai wan ba di buram doloi per armut penbat chai upot usam yang ke ilaka mendabat upot ilaka kita gisnong kita merimboil panbi letok hak sinar yang penalai ba letok bentar gubun gisnong go hak pok rai nam dong letok hak sinar yang imam safari handai de buram ya ke office ya buram mau insats ya politika lai kat kam guluti nang bentar ke hok pelong burman bro Hadian baki aliang mamla kila dap ai jingkran bat pen i yala ka jong ka nong rim ki officer ka JHADC bakan thop na do ka AO ka law officer kila ai ya ka jing pen shai da ka baong ka jing kan tho ya ka office kumju ya ki officer bagi de ki nyang ko ngo ka bamla ban priang namar ki trei ya ka kam da ka babut renti ya ki kendon ka office ka ongru bakani kadang de ka jing sedang lanu kon kut pat pat tim ban nakaliang ka office ka sim khia ban trei na ka banta ka jing bha jong baro lang ban bishar bnya ya ka that menri ka song hok ne em ban yo ya ka bakapan bon kita ni ki uang pi uta u win ka agenda ka ni handre ka ni woro just one whole agenda that is yo penyo ya ka that menri yo ap yo ot ka that menri yo pa i galuti to nam to na ki do lo yo woro ki la ka pan ar gi to ki hengi de em lang gi ti da khut i ki yo klang gi la kiway am lang kiwas nyaw chutam nin ha gani ka notification le khudi ki 1p o sang 2p wani mem to khudi le de balai chat man ri le ni do khudi ni to do go ap chiliang dan ni andre yo ye am lang pi yo man pi kam saki o district council le hi ko dewa untuk yo nyaw chiliang uni yo snya patikina ini chiti alor gani yo pure using talk to the bank office nagi o hetnong naga namdong nagi right namdong nagi doloi nagi ni higi yang ketat menteri urok kita do yu pajlang hadian kata le em kam do yu khut biang le ro ban chin tho biang mana dep kata yo u poin chogu yin yu ben che sa ni pha wa la ka ong le e kan ni la ka ko dem ki to le lai ka sa ki om hun modor men tu le de mi ka notification ni u ong yi ketat menteri lai ka se e le ni e se bi lum hun gi ye te the lai that mandri lai ka nam dong lai ka am lai mi ki chukot sa I kat I jing tip yong I wo khian the yu I kat gi kot we kat I jing snya yong I to peni I kot hadi ni te gi wong hunan ta kar pa di phim to ka ta jing ye chok ka um snam ka tampo ka chawan lai ha kot te ya pi lan kat gi wong hun the snya pa snya tho wo ka ni to won to wala chiliang ni le ni em gi jing ban bor ka ni to do sen jam no ko hadi ni le de em jing I um snya tho I um che do wan yang ni do lai yang I conduct I public hearing dan I do lai the spot verification wato wiki the ya the district council the kerekam basic schedule habak basic schedule the chna ya ka an to ya ni ku ya to pi to ka an he chnong wa da khatsan habak ka an he chnong da khatsan do ong le do ki chnong ki wa umi chnong le ni kwa o ya bilang madu kam nam dong e nam dong bi ong ki kwa wan do ku wi do hi nam dong ya bilang na le ha ka te hi ko jo ulai wato wa yo pa yi gitu I kendang temen tu kata ka I ye di ulai pala dia kata kat kam kata go de e de an go de chna de pass a house de yo ga ga you know asan no governor ha lo kata ye krai pala dia kata mi di
mana ada isin char da u pet benya i ko bro da pun mi notification kar ki hun to siang phadi ye che yang bro lem hun ki appeal harga isi lem to harga isi la appeal an chaka high court dan ngai bi dan ko par ipi siang khas siang tho office wa un pher hai siang di man bro man da try klam ba chi yung an pher ke be u pa la ho try ka terap pen kon pen ad ka i bro ai priang ba di teri wa siang phadi u bro the ko par wa kan em la ikra lang office woro mo i doni phai jing pha me mi man to yong nga yong mi semen ini kan rei woro to ko jing man to lang the oi pi u ko par ki si sen u ban no yai ban bo ai te wo to wa jing ikra lang wan to do gani ka dong kong bo dong ko i le ni do lai si sen a sen u siang pha pi mhong ya ri u ya lai i yo i pa ai jing che Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya